sukob u zraku, ali u studiju Antene Zagrebu 8 sati i 11 minuta, vrijeme je za pravi mali rat, zapravo veliki rat između reprezentacije Slovenije i reprezentacije koju je onako kao svoju preuzela Barbara Kolar, engleska reprezentacija u ovom slučaju. Jeste spremne, djevojke, ajmo! Pripremite pozicije! Kaj bi bile spremne, daj se!